Sizler cevap edinizler. Belediyeden Kur'an düşürüp başlasa qanday deysizler? Ушул жерде силердин баары чогулуп аракет топтоп ушул жерди көрүп аткан биз баягы жалпактык менен шарият тили менен айтканда алар да бизди карап тиктеп бизди сүйүнүп турат аларга карап. Ошо эч жагайларга бир Кур'ан түшүрүп жалпы анан кийин тоюбузду баштаса кандай дейсиздер? Келиңиздер Кур'ан түшүрүп коесуңдар. Келиңиздер өтүп кеткен ушу бизге билим берген эч жагайларга дос классташтар арабыздан өтүп кеткендер да бар экен, ушуларга Кур'ан түшүрүп. Келиңиз алып кел. Кел алып кел. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذين يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يحض ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين صلاة والسلام وشكر الله Adam Aleyhisselam rahmet olmasın, Mustafa Sallallahu Ece aylarına, vastaşlarına geldim. Gelmekte Müslümanlarına doktorlar. Şu an yatan yerlerin yayın tapıdağın tarafı kırıp Kur'an'ın sizler olan günlerin geçirip özgürlüğün rahmatını bayram olsun, şafaatı nasip olup yatan yerlerin yayın nur bulup kabul azağından tutar. Amal getiriklerini onlarla değişken nasip olup. Elhamdülillah Rabbil Alamin. ربنا الدنيا في الدنيا قضنا وفي الآخرة قضنا وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. Amin. Baraka ete. Allah razı olsun. Gelişler otursak. Düşükün görü adaslar. Annemesler şu bugünkü yolunu sürecekizlerde hoş geldiniz. Açıkta Cenab-ı koyulsa demizler. Tamamlar tatlı olsun. Baldarımız eski olsa, arişke ektüğü olsa, kız verip kelin alsak, bu da suyup tektüğü olsa da buna ki aradan 45 yıl ötse dağı bizdir жалпақтық менен айтқанда жарым қылым болып қалды ежекелер байгелер ушул кол кармашып мектептин көрүндөгү 45-ке 10-ды кошсок мынакей жарым кылымдан ашып отурат. Сиздер эсептегенсек сиздер ушул 76 эмеспи, сиздер ушул 75-74 жылдарда мектепке келип мына ушул убакыттан бери баардыгыңыздар бири-бириңиздерди эстеп сагынып келсек албетте күндө жолугамызак дагы айда жылда жолугсак мына ушинтип жолугушуу кечебиз көп болсун деп баарыңыздарга ушундай жолугушуу кече маареке көп болсун. Бүгүн казаныңыздар жакшылыкка асылсын, көңүлүңүздөр буйруса ыр бийлер менен ачылсын демекчи. Бүгүн ушул дасторконду уюштуруу тобу эчекелер жештелер жигиттер менен тегип турайынчы, акелерди 60 класста эмес жигиттер деп туралы. Жигиттердин атынан 1-2 өкүлдү чакырып коелу. Баягы элибизде айтат эмеспи? Меймандын сүйгөн табагы эмне десе, меймандын сүйгөн табагы бул үй ээсинин кабагы деп. Уюштуруу тобунун атынан бул жерге 1-2 байгерди чакырып коюп уруксат этиңиздер. Жамин байге, Бакбулт байге келип ушул жерге дасторконду уюштурган ошол уюштуруу тобунун атынан 2 байге келип ачышпай жоңуздар. Келиңиздер болчак коелу. Анан буюрса семейный сөз берилет. Семейный сөйлей беребиз. Бул уюштуруу тобунун атынан дасторконду уюштурушун жигиттердин атынан бир Жамил байге менен Бакбулт байге келиңиздер ушул жерге. Сахтан ушул жерге отуруп акелер. Аппараттарга жакын барсак чуулай ушул жерден дагы. Тоюңуздар куттуу болсун. Жакшылык болсун. Келиңиздер. Анан акелер семейный дагы өзүңүздөрдүн семьяңыздар менен тош келет. Классташыңыздар сурайт, жардамыңыз сурайт, сизди сурайт, канча бала болдуңуз, бойдоктор барбы, кызыңыз барбы, үйдө турган балам бар деп кутуп бересиздер.
Çocuklar tamam bulayım. Yaşlı bulayım. En zor bulayım. Bu bayağı çocuklarımda bir sağlık olur. Yaşlı olsun. Anladım. Çok günde geldi. İyi geldiğiniz için pardon. İstediğiniz öğrenciler. Buraya götürsün. Special marketing. Fotoğraflarız. Varlar kutlayın. Şunu uyuşturan için eskilimdeyim. Kardeş görgen ayaklarımızla nartımızı götürgün. Bu pazarın altı çektiği markalarımızı aldırlar deyip biz büyüttü. Bizim nartımızı götürüp ayaklarına rahmat. İkinciden bir ay dayanamadan fazla bacaklıklar üstüne ayakta sağ olsun deyip. İlk sırada görmedi bu nartımızı. Rahmat kızar söyleriz. Çok rahmat. Şimdi kardeşler olarak. Anam bizden şu ayakları gecelerinde bizde siyah gelgen, bizim maktap gelgen sizler çok rahmat. Anam şunu uyuşturgan bizim malların o Ümit, Gencevi, kendi kızlarımız varlar. Razımız oradan жақсы болып тұрғаннан кейін камераны рөл ойнаймыз біз. Ерікті камерасы болып кеткен, қандай есе тартылады екен, жақсы болады екен, аудан сүйін отан қыздар рахмат. Шолан орталығы 45 жылда жақсы өтсін, жақсы болсын, жақсы болсын, барлығы денсаулық қалаймын, жақсылық болсын, орталықта сый болсын. Там 50 жылда толық кемейе екен, орталықта болсын, азайбай, барлығы сол толық жақсылық болсын. Ağrısı yaşın kalayım. Rahmat. Oturumuzlara gelir. Tabaklar oturumuzlar gelizler. Жақшының атын жақшы жақындаған жақшыға сөздер қалбай айтылбағын бер. Жестелер, бақтан бұлбұл қырдан тамшып оларым баяғыдай күнім батып шығалы деп. Қалегіден қару күшін алдырбай, жестелер аман есен көйлі күшті тұрғалы жестелер кетір бол шақмайылыш. Жестелер, бар болыңыздар. Ұшыл ежекелерді ойын оңдырбай, кейітпей, жолы ұшыл кечеріштер бара бастырғандылы. Майыр кептір, хоп деп тұшып, кемпірлер дершіп келіп болған жезделер кетір бол шақмайылыш. Анам ұшыл байкелерім ұйыштыру тобының атынан деп ешке шығып өзінчелі бақ болатпай кемешке түспеде дүметпай кемешке шығып телефонды көтерілі. Сөйлешөсінде үйге келселі жегелеріміз родан. Ой, не отырсыздар? Білдер бәрі класташтар, жол басты отырсыздар. Ошоларға пайдеші көргеннен жегелермені бол шақырыңыздар. Негізі класташтарға арқасы жоқ, анам şu жезделерменен мен жеңелерме ең чоң расылы. Ұйыштыру тобының атынан финансы үйде бар да чолып келіп екен. Үйде бар финанс жетер. Ушunu бар bir жолугушу экенин сагындык. Биз сиздерге жолугуш классташтар деген чыгармалар берели, тамагыңдар таттуу болсун. Тамакка отуруп алып келиңиздер. Klastaşlar kaydamalıdınlar. Klastaşlar kaydamalıdınlar. Aramızda azır çokturdu.
çok oldu. Gölde süzgün keme sığar, gözümüzde iyilesi var. Eskerinin koşalı dostlarını Toktay turucu mezgin talabında Ötesin büyüm okumanları var. Canı canı ümit benim istep tapmay sürgenim. Klastaşlar kaydamalıdınlar, klastaşlar kaydamalıdınlar. Bütün ömür gündür uçacak, bir ömür ötsün uzaklar. Koşay dışpay kalgan elik, yollarımız anda demek. Bir ok dale dale gündür var. Toktay turucu meskin talabın var. Ötesin büyüm okumandır var. Canı canı ümit benim istep tapmay suyup gelip. Klastaşlar kaydamalıdınlar. Canı canı ümit benim istep tapmay suyup gelip. Klastaşlar kaydamalıdınlar. Klastaşlar kaydamalıdınlar. Aramızda çok bolduk o. Ne bir ağaylar, ecekeler, leçenle uşul. Mektep uyasından artık eş nerse çok eken. Enekemiz, atalarımız, biribizde ecekemiz jetelep kelgen mektepke esten ketpeyt. Biribizde ağabız, enemiz jetelep kelgen günдөр hali geçe este. Baybilda akындын bir жақшыры esке түшүп турат. Ошолор баарыбызга эле таасир бериш керек. Бул төрт сөз менен турган ырды эстей кетсек, бала кез өзү жакшылап, байка дейт мени жакшылап, бөйкөңдөп биз жалпак ташка ойногон биздин кичинекей айылдагы жалпак таш дале жаш турат деп. Айылыбызга келсек, төркүнүбүзгө келсек, эжекелер ушо айылыбызга кирип келе жатканда өзгөчө бир сезим менен мынакей биздин жаштыгыбыз, биздин доорубузду ушул баарыбыз эстейбиз. Албетте баягы акелер эме өзүбүздүн журтта болгон соң булар акелер көп эстебей калышы мүмкүн. Бирок эжекелер сырттан келип мынакей өзүбүздөрдүн журтубуздарга келгенде, төркүн келгенде өзгөчө бир дем берет деп ойлойбуз. Аңсардай биринчи рет күн жарыгын көргөн жер, биринчи рет аякчы деп көргөн жер, биринчи рет нан дегенди түшүнүп, өсүп өнгөн Кызыл Октябрь мектебин өнгөн жерде аңсардай туулган жердин топурак алтын дейт. Эжекелер тамагыңыздар таттуу болсун. Биз турмушка бардык нерсеге ызык сууна чыдаш үчүн мынакей бизге адамзат пендесине өмүрлүк жар кошуп 18 жашка чейин 20 абадан болсо 22 мейли 25 жашка чейин ата энебиздин төрүндө бир туугандарыбыздын карамагында болуп экенбиз. Анаңы буйруса Кудай насип кылып кошкон. Насип менен буйруктан эч ким качып кутулбайт деген сыңары биз мынакей буйруса келечекте өз жолубузду таап, байкелерим, өз жаркылдаган жеңелеримди көйүн таап, эжекелер мына мынтип төрдө отуруп жаркылдап мынакей аппак көйлөгү менен кымыз ичип отурган төрдө жездерерди таап, жездеринен баарта бериңиздер. Жакшылык болсун, үйүңүздө да жакшылык той болсун. Балдарыбызда эсми болсун деген себеби короодо толбосо дагы корообузда малыбыз болсо, мына мынтип колтуктар, байкелер, эжекелер жарыбыз болсо, чакырып сыйлашарга мына мынтип аз да болсо чөгүндүн ичинде чайлар болсо деп бүгүнкү чай уюштуруп кетсеңиздер болсун. Таңга карап атканча, таратажан ыспатканча деп дагы көпчүлүк ой тилектер, максаттар менен орундала берсин. Эли сиздердин бир жакшы тилегиңиздерди, жакшы ой максатыңыздарды орундатып, биз тойдун жүрүшү кылып, жезделерден улуулат аксакалдаштырып бир уюштуруу тоонун атынан мырза жүрүшкө салып келгенбиздин жезделерибиз келип отурат, эжекелерибиз келип отурат. Анда эмесе ушул классташ байкелерим жастырган эң улуу эжекемдерди чакырып коюп уруксат этсек кандай дейсиздер? Класстын ичинен деп
Сайракан эжекебиз болуп экен. Сайракан эжекебизди келишине коштук. Гүлнар эжекебиз бош койлоп бергиле. Гүлнар эжеке. Сайракан эжеке менен Гүлнар эжекебизди келиңиздер. Бүгүн жолугушууга кийгенге, эжекелериmin мындай классташтары бар экен ойноп күлгөнгө. Бирок эжекелерин калоо тилек айтканда болбой ыр кесесине тийгенге эле болчу. Hurmatlı, adaptı, men altınday klasstaşlarım, barınarlar, tümden soğuk, uzun ömür baktı dağlay. Baldağına dün, kızlarına dün, işte oldu. Rahatın görü, bal bayram bay biçe, olur bay biçe, çağ olur, yaşına kayıp olur. Bu yaşında yaşına yaşap yürürleri, biri sık salamaydı. Çok öncelerine sık çay içip degende, barın arkasın diye soğuk. Aman boluklar. Kumandu keçiyorum. Kumandu. Benim altlar olan klastaşlarım. Şu klastaşlarımın ardından yol oturuz. Ayaşlar. İşte degende bisikletle ayaş. İşte oldu. Ne yapmıştı güzel. Gel görüşelim. Ушул күнгө жеткизген Аллахка миң мерте шүгүр айта алатмын. Ушул күнгө жеткениме мен да шүгүр айтайын. Ушундай сүйүнүп атам. Ушунча көздү көрүп, бетмеде отуруп, ушу тойдун башталышында сөз алып атканыма өтө кубанычтамын. Рахмат уюштурууда. Бул жерге келгенибиз ушу 45 жыл деген. Тамада айткандай, жөндөн эле 45 жыл болгон жок. Биринчи класска барганда баштап, айда 10 кошток 55 жыл өткөн. Анан кийин Кудайым ушул нерселерди баарыбызга кут кылсын. Эң биринчи баарыңарга каларым ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Ошо бала чака деп жашадык, балдарды чоңойттук, ошолордун жүзүн көрөр кез келди алтындарым. Балдар деп аларды эптеп чоңойсок, артынан неберелер келип атат, асты чөйрө көрүп калып атат. Ушул нерселер баары кут болсун. Биринчи дос дегенде сүйлөп кеткесин, мен айтам деп. Анан ушу көздөрүңөрдү көргөнгө аябай кубанычтамын. Ушу канчадан бери көрүшө электерибиз бар. Канча жылда. Бул жакта мынакей жеңелер, келиндер отуруп атат, аяштар. Ушул нерсени жолдошторуңар менен сүйлөшүп, уюштуруп аткандарына чоң ыраазычылык, терең ыраазычылык. Бул жерде да мыкты аяштар отурат, ушулардын арты менен болуп атат деп ойлойм. Эч ким кем болбойлу. Кичине тантырап калсам кечиришпейби? Кем болбойлу, дагы көбөйө берели, неберелерди үйлөндүп, же неберелерди жетелеп дегендей. Анан эң кубандыгы мына Кудайга шүгүр, пайгамбар жашына келип калдык. Ушу жашыбыз кут болсун. Төрдүн көркү болуп, сыйдын ээси болуп, аман эсен. Ошо балдарыбыздын ар бир сыйынын төрүндө болуп. Бүгүнкү эң башталып аткан эң жакшы нерсе болуп атат. Төргө келип, төрдө отуруп атабыз. Келиндер бизди сыйлап өйдө өткүзөт. Мына ушул төрдүн ордун да биле билели, анткени төрдү да сыйлай билели, төргө отурганды каадасып да билели. Алтындарым, кичинекей эмеспиз, жаш эмеспиз. Мен өзүмдүн ичимен чыгып аткан сөздөрүм. Ушу баардыгы көргөнүмө өтө кубанычтамын. Разумым балдар сиздерге чоң рахмат. Ырдайбыз. Ырдабагында качан ырдайбыз. Бүгүн ырдайбыз. Эң сонун болот.
Эки отен как раз ырчолотуп танан. Ай баягы эгистер төлөлгөндө деле минут менен төлөлөт да. Кимиси улуураак межекел. Бол. Сайрашапчы көрели. Сайрашапчы мырдасынан буюрса, Гүлнар апчы мырдас. Апчы сиз чай ичтиңиз, мен сайрашапчы берейин. Ушул жерге ырдай бериңиз, мен тияктан музыканы слушайын. Сон музыка отасыз. Мен. Бирек куплеттер тапмасыз. Жардам керек давайте деме. Сөз көрді қарабайды, жардам береді, бар шындай. Ай, барекелді болча, баштап тұрасы жекерсе. Ömür barda, ömrümde sen oynak Артында қалды бала чақты. Гүлнар апчы сайрашапчы. Сіз ырды жинағанша Гүлнар апчы көрейли кандай кылалы, Gülnар apçı verip koyayım mı? Мейли, сіз ырды жинағанша Гүлнар апчы көрейли. Отырып келе Гүлнар апчы ушул жерден отырып келе. Анткени Гүлнар апчыны билебиз, жакшы ийгиликтерде коштоп жүрөбүз, жакшы кайгыларын. Ошондо отыруп деле эжеке, отыруп жазасыз болачак. Эжекебиздин да өздүк калеминен тагандап жакшы кайгылар бар. Отыруп ырдай берсеңиз, мен сыяктуу музыкасын ошол жерден эле жасап коостой беребиз. Бұл тамамыздар таттуу болсун. Жагымдуу тамакка, мынакей жагымдуу тилектер менен ачылышы кандай сонун. Келесизби, эжеке? Canım
Ежекеусіне тамағымыз құдайлықта тамақ отырғыз алды. Рұқсат етсеңіздер, қазір тоғыз кезеңін тоқтатып, тамағыңыздан құдайлықта тамақ отырғаныңыздар, тамақ ішіп алыңыздар. Немесе құлас, сіздер үшін орындықтарға отырғаннан пайдаланып, біз дағы бір-екі ежекеусіне сөз беріп қалады. Ешкері тамаққа келгенде үшін сіздерге тосып беріп, қалауыздарыңыздар да кетішіп қалады. Біз қазір тоғыз кезеңінен шақырып, рахмат, шул байкелердің көмегі жартам менен Сәлімхан ежекеусі қолшақ қойсыздар. Сәлімхан ежекеусі бұрмаш ежекен келіңіздер, сіздерді бір тілек болсын, қолшақ қойға. Бұрмаш ежекеусі Сәлімхан ежеке келіңіздер сіздер. Сіздерді бір тілегіңіздер болу, жақшы, ырманай, көңілдеу жолушу, сағыныштың күндеріміздермен, құсалы күндерді, еңсе күндермен бір жолуш, қолшақ қойға. Келіңіздер, келе жатқан ежекелерімізге. Бұрмаш ежекеусіне Сәлімхан ежекеусі қолшағылар болсын. Таңда алтында екен балубақ, мен бала бойдан жүзінші арубақ тережекелер. Достарды көріп, жаш уақытқа қандайыңыз келмейді? Алтындай болған arkadaşlar, şu күнгілағы шүгіршілік кетірейді. Şu бүгінгі күнге тура келіп, 45 жыл уақыт деген оңай уақыт емес. Жашауының көп тарамдар өтті, шүгіршілік кетірейді ағада. Ушул жерде отырган көздөй болгон алтындай классташтарым аман болгула, бар болгула, аяштар, алтындай аяшкалар. Сиздер менен биздин классташ жигиттерибиз бактылуу, ошо бактылуулукту эч убакта колдон чыгарбай, жакшы турмушта барчылыкта боло берди. Ошо бүгүнкү күнүбүзгө ушунчалык кубанычтуу, жетинип, даже айтар кептерибиз чыкпай калып атат. Кубанычтан. Бар болсуларсыңдарым, бактылуулукта, балдардын жакшы күндөрүндө өзүңөр баш көз болуп, кардайым жакшылык үстүндө, аманчылыкта, денсаулыкта болгула. Жалпыңыздар. Рахмат, аяштар. Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Алтын келиндер, балдарды көрүшүп атабыз, келиндер, балдар классташтар. Мынтип нурдун эки түрү бар экен да. Биринчиси күндүн нуру дейт, экинчиси сөздүн нуру дейт. Биринчи күндүн нуру адамдын жүрөгүнөн чыгат экен. Экинчи сөздүн нуру бул адамдын жакшы ниетинен, өзүнүн ички дүйнөсүнөн чыгат экен да. Аңсагандай дайыма биз бири-бирибизге ушундай жакшы нурлуу сөздөрдү айтышып жүрөлү. Алтындай болгон менин классташтарым, күйөө балдар, аяш күйөө балдар, аяш келиндер, классташтар, мен силерге кааларым биринчи ден соолук, узун өмүр, үйгөлүк ырыскы, ынтымак, бак бөлөт, дайыма жакшылыктарды каалайм. Ошол бала чакаңардын жакшылыгын көрүп, ушулардын төрүндө бактылуу, дөөлөттүүлүктү каалайм. Дайыма бар бололу, ортобузда ушундай нурлуу сөздөрү болсун, сыйлуу сөздөрүбүз болсун. Көчөдөн көргөндө саламдашкан жакшы, ырыстуу жакшы нерселерибиз болсун. Ушул күн биз үчүн эстен кеткис күндөр болсун. Биз ушуну күтүп атканбыз, аябайчы. Мынакей, күндө көчөдөн көргөн бир бөлөк, бул жерден көргөн өзүнчө бир бөлөк болуш керек. Анткени деген көчөдөн көрүп, өзүбүз мынтип сыйлап, сен ал, сен же деп сыйлай албайбыз. Кандайсың дебиз. Азыр жана тамада айткандай, ушул жерден кимибиз, кандай экенибиз билбейбиз. Кимдин канча баласы бар, ким кандай турмуш жашоону өткөргөн билбейбиз. Ушул жерден баарыбыз бири-бирибизди айтышабыз, бири-бирибизди билебиз. Сиз кабыл этпесеңиз ушундай дос келгенде кош айтып. Албетте, мен ошону токтойм эжеке. Ушуну айтыңыздар, өзүңүздөрдүн журтуңузда да айтып кетиңиздер. Баарыңарга жакшылык каалайм. Эң биринчи ден соолук болсун. Аман бололу, бар бололу. Мен болсо атым Салимхан. Келиндердин анча-мынчасы билбей калышы мүмкүн.
Бирок келиндер мен силерди жакшы билем. Мен айтам балдарга, биздин келиндер эң мыкты келинсиңер деп айтам. Мен болсо азыр дамыйман, больницада иштейм. 2 кыз, 2 уулум бар. Кудайга шүгүр, бардыгы өздөрүнүн нолу менен, өздөрүнүн жайы менен. Азыр дамыйман, мен кичинекей уулум бар. Ошого келин ала элекмин, келин издеп атам. Баракелде, ол чагы. Белгиле, кечекелер, байгелер, кыз барды. Сөздүн эмесин айтып коеюн, бактылуулук, акыбаткарлык, жакшы жашоо тилейбиз баарыбызга. Менин турмушум Покровка жак Арал. 4 кызым бар, 3 эркегим бар. Сиздердин атыңыздарга бөлүнүккө толуктоп коелу. Мен азыр бул жерден байгелердин атын атпайм, жанагы концерт болсо деле бир айтыш фильм көрсөк деле аңчтырат эмеспи? Жюрилер тобуч. Менен сиздерди баарыңыздар эжегелердин көңүл бурдуруп коем. Бул жака мен азыр атын атпайм, ошо байгелердин колдулар орундан туруп кол көтөрүп койгонсуздар. Жамил байгебиздики, Минар жеңебиз туруп кол көтөрүп койгонсуз бул жакта сизде. Таанып жакшы очар таанышуу үчүн эжегелер туура айтат. Баягы бирин таанысак бирин таанайсак. Бактылуу байгебиздики Айнура эжеге зордуктан туруп буяка эжегелер кирип колдур. Бактылуу байгебиздин сүйгөнү. Алтынбек байгебиздин сүйгөнү Нургүл жеңебиз туруп койгонсуз мынакей очар байкалды. Алтынбек байгебиздики. Нурдин байгебиздики Гүлзат жеңекебиз очарлар болсун. Таанышуу боюнча Анарбек байгебиздики Жамиля эжекебиз менен мынакей турмушка кол байлап Бакаяда Айдынын кызы болот. Да бул жерде биздин арабызда алтындан аты атмаска куту түйүлөт. Арба разы болсун. Алтынбек байгебиздин жубайы Динар жеңекебиз туруп койгонбуз. Үмүт байгебиздики Бахира эжекебиз мынакей атыңыздарда. Жанагы Асылбек өзү көрдүп атпайбы, чимирикти чийилсам, жерликке ийилип калганса, чимири билет сиздерге буюрса. Эң жакшынакай мынакей көйлөктү плистин эң алдыңкы ушундай жебе салатасыз буюрса. Кенжебек байгебиздики Замира жеңебиз, Замира жеңебизден чиркин прическа өзүнчө айтпайбыз да кандай экен. Ушул байгелерибиздин өмүрлүк жарлары ушулар. Жегилер, эми бирибиз ырчыбыз барбы? Жакшы. Рахмат. Рахмат, эжекебиз ушул жерден сиздин жакшы бир номер болсун сиздерде. Эки болсун, жок, турабыз, жамдар. Ырдайга турабыз, мен музыка баштай берем. Сиздер дайым заатка жазайбыз, жакшы, эжекелер келди. Эжекелер, любой, баштай берем. Кайсына? Sen de böyle değil, boşta единственный bir ırım var. Mikrofon yaklaşık. Çürüdü buba, sardı gündü güngö, ayrı buba, bağlarına izleyeceğiz, ayrı.
Ejeke özün çıkasın, he? Sizin preziniz başka. Familiyanızı aytmış? Stanbekova Ejeke özün yaşlı birisi oldu. Кезекте Ejeke özün familiyası? Мамбетбаева Ejeke özün. Muzika savandan bildirçiler. Unutmayın. Ben tapşırmayın Ejekelerimden. Muzika savandan bildirçiler. Hiç baytmayın. Ушундай табышмактар болот. Буда мындай эмес. Жестелер, эжекелер. Биз эми баягы оюн тамашада туура түшүнүңүздөр. Ортого чыгып үзүнчүлүктү ойнойт турган убак эмес. Сиздерге секим тамаша берип, табышмак беребиз, ушуну тапсырабыз. Каластан отура бересиздер. Ошол себептен бир эжекебиз сүйлөп атканда экинчи эжекебиз жардам бербей жок, өзү таба таппай. Музыкадан бош коюп эземдек болду, э? Рахмат. Эркин сиздер дагы спонсор этпай, отура бересиздер. Öküntör ayla var Mikrofon alın seni. Mikrofon. Barbalımızlar, teşekkürler. Mınakay en sonun Gülgün şuna düşündük, öteveri Turbayev'ı Gülgün Yaştın arkasından canı durmuş doğru keleveri Turbayev demekçi. Şunun yaştan kayıp kırtestelerine koştuk. Men uşun Mambetbayeva Ejeke medağı bir tanışma ayıp koyunca tanışma ayıp koyun tapsa tam getirip sizleriz tapmazak iyi kontaktır. Kimyadan girmekçiler, kimyadan. Uçtay kılmayızlar. Жақшырдаңыздар үшін. Химиядан Мамашев ағай берсек тұрау, таптыдар. Математиканы айтпаңыз. Ой, рахмат. Физиканы айтпаңыз, физика. Жоқ отай, сарылайды, рахмат. Мына ежеңіз таза ұмытып баптыр. Шул күндерді ары жестен шығармай. Тамағыздар тапты болсын. Жақшы ырдап жатқан ежеңгелерді бірісіндерді анан биз азыр сиздердин араңыздарга дагы бир жакшы бир конок болуп келип отурат эжекелер, байкелер. Биз ар бир ушул отурган убакыттан пайдаланып ушул жерден өрбүлектерди тосуп ушул жерден калган анан буюрса сырттан ар бир басып бийлеп эс алып сырттан тазалап учакта таанбай тургуздар биз тосубузду ушул жерден арматпасак болбойт. Дагы бир тосулбай барат. Биз эжекелерибизди сыйлап урмат сыймен экен. Эжекелерибизди чакырып турганда биз эжекелерди сыйлоого урмат сыйлабыз. Күндүмү эжекебизди кадырет жездерибизге чакырып койсок кандай дейсиздер? Кол чапаңыздарчы. Ушул жездердин эжекемизин бериңиздер. Кадырет жездер Гүлбү эжеке берип барыңыздар. Жолдошбаева Гүлбү эжекебиз, эжекебиз кол чаппайсыздар. Фамилиясын анаттап келиңиздер. Кол чаппай. Азыр буюрса бизге баягы список боюнча белгиленген боюнча деп анан ошондо алфавит боюнча да кетип окшойт да. Мына эми тартипте ошондой санайсың, тестелерди улугатап. Кечип коюңуздар, бул жерде баарыбыз классташ болгондон кийин ал тестелерибиз тарпай турат. Алфавит боюнча кетип атабызда. Бир шырзада шакастыр кетип атпайбы? Бир жолдошпай окуп. Тамаша, тестелер чакырабыз, бар. Тойдун көзү ошол, үйдүгүн башкасы ошол сөйлөп баштайт.
Azınca. Hurmatlı basınçlar, bugünkü bayramının oyunları kutlu olsun. Bayram hakkı yoğunluğa, bayram öyle ötümüzün, seyirlerin, biz ortamına, Allah'ı sevimler günlüğüne, video görüntü olup yaşını fotoğrafı görünce, Molla 45 yıl basan ödeyin yaşımızda, kuşlara dostlarımıza rahmat, bana çok rahmat. Emniyet deyiz, videonun dayanımlısını barını koymuş edi. Hayır başkanım. Evet. Canım, biz de jasına günde yatardık, mutlu olmuş. Öyle oldu mu? İyi katası gibi, iyi çıkınca. Böyle tamaşaşır. Var olgula, denzorluk olgula. Ben sizlerge denzorluktun gülünü alayım. Uzun ömürdün türünü alayım. Denizde terlendikleri alayım. Asmanda kendindikleri alayım. Nöşürlögön jamburday baktık alayım. Çayta tiygen günde cilduluktur alayım. Oğul kızlarlarga açırapasay soruluktur alayım. Denzorluktur alayım. Açarda yüzün ömür yaş alayım. Temizde beklen denzorluk alayım. Alatolu'yu biyiklikler alayım. Isık gölgeterenlikler alayım. Var bolgula, bay bolgula. Nelerege çöğürgö bay bolgula. Denzorluklu olgula. Yakşere can tattı mı? Mattu klastaşlar altınday olgan ayaşlar, barımızlar, göktü, ayramızlar, yıldırtpayım. 45 yıllık degen aldan жақсы майрам. Buyursa 50 жылға да жетели. Ошундай майрам уюштуруп берип аткан уюштуруучу балдарга, алардын орун колдон жеңилин жерден алып аткан аяш келиндерге силерге аябай чоң рахмат, ыраазыбыз, баарыбыз. Men ayttam жоқ. Айтып қойды десең. Барыңыздарга ден соолук, uzun ömür, үйгөлүк бакыт, бала чаканын урматсыйын койгон бактылуу байбай бише болуп узак жашайды. Буюрса ушу карлыктын доорун узак сүрөлү баарыбызга. Ден соолук болобу, аманчылык болсун. Кемейли, кейбейли, дайыма жашык үстүндө жашнакай жашкондо бириште жашнакай кабыл тилегенчи аман болобу. Жана биздин үйгө айтаткан болсок, 4 балабыз бар, 3 эркектербиз. Баардыгы үйлөнгөн, жайланган, 7 небере бар. Сейиз буюрса бүгүн эртеңге күтүп атабыз. Құдайға шүкір барлық өстірмен өстірі. Өзім болса мектепте іштейм. Бүйір мен бері 40 жыл болды істегенмен. Ошо мұғалім математикам. Атам биолог болайын десе атам болды. Ой, биологтың сағат емес, сағаттас кейін айдың математиканың сабағын көп дегенде айтқандай да математиканың сабағын көріп. Ошо кесіп математика мектепте іштейм. Пенсионер. Айтыйген тескейди алтындай жезден бир жакшы тостун аркасында кезде кылып кетпейби дейт. Ырдап койсоңуздар болот. Бийлеп коесуңар, могу жакка мына лампада коюп беребиз. Бирок кыйнамай жок да, антракта бийлейсиңиздер болот. Жесте жомок айтып берем, санжыр айтып берсеңиз ада болот бүгүн тойдо. Кыйнабайбыз. Только сыйлайбыз. Мейс, рахмат. Жапчем ырдап берсин, Апче, мейс. Жестен болса. Siz apça ırday berіңіз, ошондой тур. Негизи сиздерде биз сыйын урматтаганга жакшы урматтайбыз. Ношоп келген кушка, жаштырдың эмгек кыска, жүрөгү таттууланып, тузу кем болтурмушка, кеткенге
Endi so'ng hurmatli qo'noqlar, biz hozir antrакатчы arasında bir жақсы баягы тойда тамашанын аркасында чынга жараша дейт. Мен могу уюштуруу тобу байкелерибизге ыраазычылык билдирели. Анан байкелерибиз эки-экиден эле колдукташ эшке чыгып кетип атат. Тамаша иретинде айталы, бирок чынга жараша да. Биз мына бүгүнкү кафени төлөгөнгө акчабыз жетеби? Музыканттарды, камераларды чакырып алдык, акчасы жетеби? Кыздарды бере турган деректерге алсак болот эле дегиздирбей. Анан булар айттырбай дегиздирбей. Kızlar işte tükür kılmaylı, yestelerin, baygelerin nemesi de aşk olmaya yatar. Anam Musa. Anam bu işi, bana eşit koysun. 45 yılda bir çoluk torununa bir türlere gekemiz. Anam barada birdeki yıldança birdekenin canı çıkıp edip deydi. Ansızlarında böyle gecekelerin gayna uyuşturun ortadan söz turuyorlar. Baygelerin de sırtta cengelerin aslında öktörüp bassınç. Biz devlet turganlar verip koyup ejekелere söz verelim. Akgünler ejekele. Ben o şol geçirem, şu sektör. Hurmatlı konaklar, bizim dostucu uyuşturucu topu geçirpamızlar. Anca bolat. Hem 60 yaşta vardık bu içine. Öyle bir yerler olurken. Ama şu yerde gelgen kızların altına içine yüz var. Şol nereden tapşırıp koyalım. Kelgendeler var, toz bergende köp nerseni. Adaşıp aldım sana, bu stolda da karanlıktan uyup kaldım mesela. Şol kızların altından içine bilekler. Ayıkbayla verip uyuşturudu topu. Kim alır? Cılkı veriyorsun be, cılkı. Cani. Kızların altından bir cılkı. Açın konuşun komeni oldu. Ötürmeyi sürekli efendim. Evet, rahmat kızlarım. Diyeceğim, biz Navustaslar'ga bilek olsun. Barakalla. Gece ben için ümit Rahmat. Gelmiş ejeke. Buradayım ben. Bulur. Ben kızlarga da ayıp kalkmam. Ben atam kazı olmamla baylaştı. Ben kızlarga çokmun. Doğumuyum oğlan olduğunda 15 günden beri öyle bol gitti. Ana uşul singlimden, uşul bizden kızlarga, pısırıcılarga, çoğuşlar, adına çıkarganları var, uşul kızlarına. Qanday o'tirasizlar? Dostlarım sıylaşalım, yaşlarım ırdaşalım. Çirkin ömür öpüp ara, bir oldurup sıylaşalım. Yaşıldaydın aylarında, esen olur bayramda, bir kokular
Садық баланың арқалысында орталық жатыр. Урматтуу агайын туугандар, жездерер, эжекелер, байкелер, жеңекелер. Бул ырдын маанисине көңүл бурду окшойт. Анан бул ырдын көпчүлүк жерде эле акындар айтат экен, ырды биз өзүбүз төрөп алган балабыздан эле артык кем көрбөйбүз. Ансырандай бул ырдын сөзү эжеке Гүлнар эжеке, сен эжекебиздин аты эмне, сиңдиңиздин аты? Элмира эжекебиздики. Мынакей Алымкулова Элмира эжекебиздин сөзүнө таандык. Ону саламатсыздык болуп калды. Ону баш рахмат. Бул ырдын бетат шаары болду деп ойлойбуз. Бул талас чергесинде көпчүлүктөр багы ырд алып келмеді элек. Мындан аркысын буюрса Гүлнар эжеке, биз улантқан аркы жазайық ушул ырдыларда. Кол чап коелу. Эми баарыбыздарга чакан антрак берели. Антрак берип, сыртка чыгып, жездекелерим, байкелерим бир аз баягы сигареттер бар, эжекелерим, жеңекелерим эми антракка бир аз музыка коюп беребиз. Берке залга чыгып, сиздер баягы 80-жылкы Боньем, анан дагы аркы берке, жай бир жаштык эстесе турган бийлерге түшүп коелу. Тамагыңыздар таттуу болсун, сыртка чыгып келем, келиңиздер. Сиздер үчүн антрак берели, келиңиздер. Баарыңыздарды антракка чакырабыз. Салқын түн ортасы ай жарық, ай жарық. Көпкө жүрдік бағар алып айланып, айланып. Bir убакта мындай сунуш киргиздин, сунуш бир ай киргиздин. Болду чеми түн ортасы кайталык, ай кайталык. Мен сен жаққа ықтадым, ай ықтадым. Сен де ықтадың, құшағымдан шықпадың, ай шықпадың. Шыл тоғылып чочубасын дегенсіп, ай дегенсіп. Жақандағы қызыл гүлді жыттадым, ай жыттадым. Dedim dadı mağa qarab toktodun, ay toktodun. Koldu sınıp qoştoşuğa okşodun, ay okşodun. Esen tur dep oң kolumdan bek kısıp, ay bek kısıp. İç жылытып жүрөгүмдү козгодун, ay козгодун. Кучактадым, мен сен жакка ыктадым, ай ыктадым. Сен де ыктадың, кучагымдан чыкпадың, ай чыкпадың. Шыл тоғылып чочубасың дегенсип, ай дегенсип. Жакандагы кызыл гүлдү жыттадым, ай жыттадым. Мен сен жаққа ықтадым, ай ықтадым. Сен де ықтадың, құшағымдан шықпадың, ай шықпадың. Шыл тоғылып чочубасың дегенсіп, ай дегенсіп. Жақандағы қызыл гүлдөн жыттадым, ай жыттадым. Айтарым нұсқа, сөзім қысқа, өмір бізге
Жашо биргеле баары иргеле жашо жашо кереме бул өмүр кыска жалындап жашоо жашо жашо кереме жашо биргеле ойлонгун терең бизге ден соолук керек оттой жалында ойно гүлдөрдө жашо өзү кереме 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 мамиле курсаң маселең чечилет өмүрүң сыйзыйып өткөндөй сезилет а бирок өтө өкүнбөгүн бардыгы өз учурунда кезиген жашо биргеле баары иргеле жашо жашо кереме бул өмүр кыска жалындап жашоо жашо жашо кереме жашо биргеле ойлонгун терең бизге ден соолук керек артышы жаша ойно гүлдөрдө жашо өзү керемет керемет ошондой кылалы. Мен эми бул жеңекелерден өтүп сөз жапар берейин. Тамағыңыздар татты болсын, тамақтар отырыңыз. Келіңіздер, тамақтар отырыңыздар. Дастархандан дамсыз сүйлөшүп, таанышып отыралы. Мен эми эжекелер, жеспекелер стол жагында көңүл бурганымдын себеби мен бир ырдым. Сиздердин убагыңызда мен азыр кырларын кошпойм. Тамактар, түн батар кырларын керек жок. Сиздердин убагыңызда дагы бир ырдардан конкурстук ырдестен кылып берейин. Мен сөзүн айтайын, бир 2-3 ырдым. Сиздердин убагыңыздардагы ырдалып жүргөн ырдардын. Сиздер сөзүн улап ырдап кетсеңиздер, онун таап. Мына биз ушул кишилерге азыр приз бергенге даярданабыз. Аны бир толук болсо, сиздерге маалымат келен жетсе, мен баштай берейин. Мен бул столдо эжеке жеспекелерин сиздер жакка көңүл буруп аракет жасайбыз. Байкелерибиз айтып атышы, жезде эжеке эмес болду. Анда эски ырдардан мен баштадым. Жалбырак жайдын кечели, жанаша баскан кезелер. Вот мені дайсыз, ежеге, оғыны менен мен сөзін айтам, сіз оғыны табасыны кеттім. Керекті башалды. Жайдын кечели, жанаша баскан кезелер, тамаша кыйыл сөз айтсам, арына түштүм кезелер. Ай, баракелде. Ай, жеңелер, мен эжекелерге көңүл буруп кетсем, сиздер де таза өзүңүз сөкчөп каржайып болуп кетпеңиздер, мындай кылалы. Экинчи ырды эски ырлардан эле болот жезде. Кайсы стол жакшы ырдаса, столго мат болосун. Бир упай биздин аз эжекелерге кетти. Ырсыбай Абдыкадыров эсимде деген ырды жайын эмеске. Экинчи ырды айтам, кайсы стол көбүрөөк ырдаса, приз ошол жака кетет. Эртелеп барсам, бешимде экзамен бүткүлдө. Ардайым бүтүп барчымын, алты ол мен ырдайсың. Эртелеп барсам, кайсы стол жакшы ырдайт? Barçımın Biz seyircilerimizde korku atavuzda, sıyla atavuzda çınını jakşırda aytışıyor, dayı bolcaklar, dayı Urupay ketip yapar. Evi üçüncü yıl ketip üçüncü. Көпүчкөнүм кадегиңден каңгылайын, сүйбөсөң сен эмне айтып жалынайын. Мени сүйбө күлүп койчу, мени карап башкала. Ay, barakel. Bu ne yaptılar? Sana ne kadar da çok
мен саған 2 оқығандар 3 оқығандар берген olsa deyip. Же сабақтар ешке çıkıp деген söz тұшылар бар. Тамаша. Ақырқы Рысқал, ақырқы. Қымбатым өскен жерім екенім. Сен... Ең сол деп. Сен десең толқынрак екенім. Апаңдай Рахмат. Соның, езекелер, сіздер ыңдап жатқанда мол жақта Байгемнің келіншектер жөнер отырды. Сіздер төрелгені бұлар төрелге оқшайды да. Ол үнді білмейді екен. Ежеке, искен жестем, бүгін молды. Анан жолда болып алам, Құдай сақтасын. Бүгін молды болса да бирок достордун арасынан да ке соңғы жолдатын, бирок. Жеңмен ырчу, сурамырдан дайыр болду. Эки күйе бараттан кирсе, анамдай кылалы сөз туршейден тоғы ете тоқтоп туралы.